isi yose iguye mu kaga gakomeye nyuma y'amagambo atangajwe na Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yateguzaga ko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ashobora gukoresha intwaro kirimbuzi kuko yabonye ko nta mikino agira mu mipango ye yose nk'uko yabihishuriye n'abatasi mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese koko ibi byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri perezida Vladimir Putin nibyo? Ikaze mwese kuri izi page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, kuri page ziremereye, byose byubakiye ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yateguje ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ashobora gutegeka ko mu ntambara iri kubera ku butaka bwa Ukraine kwa perezida Volodymyr Zelensky akoresha intwaro kirimbuzi kuko ngo ntabakina iyo abivuga umunsi ku munsi. Mu nama y'ishyaka ry'abademokrate riri ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2022, Biden yavuze ko isi yose ishobora kongera guhura n'ibihe bikomeye byiswe Armageddon nk'uko byagenze mu mwaka wa 1962 ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zoherezaga intwaro kirimbuzi muri Cuba bitegura kuzirasa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Armageddon cyangwa Armageddon ni ijambo ry'igiheburayo riboneka muri Bibiliya mu gitabo cye byahishuwe igice cya 16 risobanura ko ari ahantu abantu bazateranira ku munsi w'imperuka. Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagize ati ntabwo turahura no gushoboka kwa Armageddon kuva ku bwa Kennedy wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1961 kugeza mu mwaka wa 1963, no mu gihe cy'ibibazo bya misile zo muri Cuba. Hariya hari umuntu nzi neza ntabwo abakina iyo abivuga, avuga ko ashobora gukoresha intwaro kirimbuzi izangiza ubuzima n'iz'uburozi kubera ko igisirikare cye kiri gukora ibintu atifuza kugeraho nk'uko we yabipanze mu mipango ye mbere y'uko atangiza ibikorwa bya gisirikare ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri ku butaka bwa Ukraine uyu mwaka. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zakiraga intwaro kirimbuzi muri Cuba, Amerika nayo yazijyanye hafi y'Uburusiya, bigaragara ko urugamba rukomeye rwari rugiye kuba. Gusa hifashishijwe inzira za diplomasi mu buryo bukomeye, ibihugu byombi byarumvikanye icyo gihe birazicyura bikomeza guhangana mu magambo gusa mu kiswe intambara y'ubutita yatitije isi yose. Intwaro Abasovieti bohereje muri Cuba bivuga ko arizo zakanguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangira gushora imbaraga nyinshi mu kubaka igisirikare cyayo gikomeye ku buryo gishobora kugira ubushobozi bugezweho bwagifasha guhangana n'icyo ari cyo cyose cyagerageza kuyihungabanyiriza umutekano cyangwa guhungabanya inshuti zayo. Gusa perezida Vladimir Vladimirovich Putin we Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihora imwikanga ko yagira ikintu gikomeye yabakoraho, dore ko bazi neza ko ibitekerezo bya gisirikare bya perezida Vladimir Putin biteye ubwoba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi migambi yashyizwe hanze ku karubanda n'ubutasi bw'Uburusiya kandi nuko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo buri gushyira amafaranga menshi mu gucura umugambi wo kuzahitana perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ariko umuvugizi wa president w'Uburusiya Dmitry Peskov, nyuma y'ubwo butasi bwashyizwe hanze n'ubutasi bw'Uburusiya i Moscow, yavuze ko icy'ingenzi atari icyo kuko bari gushora imari ahantu bazahomba, ahubwo icy'ingenzi ari ugushyira imbaraga mu kureba uko bakangura igikoresho cyabo, kureba uko cyaca bugufi kugira ngo abone impuhwe n'imbabazi z'Uburusiya kugira ngo atangire ibiganiro biganisha amahoro. Nyuma y'aya makuru y'ubutasi bw'ibihugu byombi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bavuze ko niba perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera gutsindwa gukomeye imbere y'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, akanayishura ko ubugome bwa perezida Vladimir Putin bushobora gutuma hakoreshwa intwaro kirimbuzi ku butaka bwa Ukraine, byaba ari ibintu bikomeye, ari indi ntsinzwi ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'igisirikare cyiyubashye cya perezida Vladimir Putin. Abakurikiranira hafi kandi bakongeraho bavuga ko perezida Vladimir Putin we azi icyo ashaka kandi azakigeraho, dore ko n'ubundi yamaze kukigeraho ugereranyije n'uko abantu bitegaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bifatanyije mu muryango w'ubwirinzi bwa gisirikare NATO bazasubiza inyuma igisirikare cy'Uburusiya mu mizo ya mbere y'urugamba. Ariko barananiwe, ibishobora gutuma perezida Volodymyr Zelensky ashobora gusesengura ibiri kumubaho akaba yakemera ko haba ibiganiro bigamije amahoro. Ariko kandi ku rundi ruhande, abari inyuma y'Uburusiya bwa perezida Vladimir Putin bakuriwe na Alexander Lukashenko wa Belarus bavuze ko uko bizagenda kose bazatanga umusanzu wabo kugira ngo inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi zisobanukirwe neza ko ibyo ziri gushaka gukora bidashoboka. Ariko kandi ku rundi ruhande, perezida wa Moldova yavuze ko nabo bazirengagiza iterabwoba rya
ya Perezida Vladimir Putin bagafasha Zelensky kubona intwaro zivuye mu bihugu bifite ubushake bwo gutanga intwaro zoherezwa ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Gusa ku rundi ruhande abasesenguzi bakavuga ko Perezida Joe Biden ashobora gukoresha uburyo bwakoreshejwe muri icyo gihe cya diplomasi, hakaba hasubira amahoro hagati y'ibihugu byombi, bigatuma n'intambara yo ku butaka bwa Ukraine ishobora kurangizwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakura akaboko kayo ku butaka bwa Ukraine, maze Zelensky nawe akabona ntacyo ashobora gukora, akaba yaca bugufi agasaba ibiganiro bigamije amahoro. Ese koko bizashoboka? Ni byinshi cyane bikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Uriya ntabwo yumva, nta nubwo abona ibikorwa turimo. Icyo ashaka ni ugushyira mu bikorwa ibyifuzo byabo mu burengerazuba bw'isi bagamije gusa inyungu zabo zihabanye n'ibyifuzo by'abanya-Ukraine. Twe dushyize imbere ingufu zikomeye mu kurinda ibice bine twigaruriye. Icyo ni ikikwereka ko kuba akomeje gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abanyaburayi, by'abanyamerika byo kudushotora ngo ahungabanye umutekano muri Kherson, Zaporizhia, Luhansk na Donetsk, ntabwo ari byo bizamuhesha intsinzi ikomeye. Ndahamya ko yabonye ibihano bikomeye ku ndege yari yohereje muri Kherson. Ibyo byose ari gutuma haba inkomere nyinshi, abaturage ba Ukraine bahura n'ibibazo bikomeye, kubera ko natwe tugomba gusubiza umwanzi ku bitero shuma ariko tugabaho. Reka musubize ku kibazo cyiza wambajije. Uyu munsi umuti w'iki kibazo nuko Zelensky akwiye gusubira inyuma agatekereza neza impamvu abaturage bamutuye bakamushyira ku butegetsi. Ntuguharanira inyungu z'igihugu, ariko nashaka kwirukanka inyuma y'inyungu zabo bamushuka, azahura n'ibibazo bikomeye. Ari nabyo byatumye natwe twinjira kuri ubu butaka bwa Ukraine mu bikorwa byihariye bya gisirikare. Yashatse kuhazana ibirinjo byo guhungabanya umutekano w'Uburusiya. Ibyo ntabwo byari kuba ngo tubirebere. Yewe anashyira mu bikorwa ubwicanyi bwari bwaratangiye mu mwaka wa 2014. Ibyo byose nuko atasomaga ibimenyetso by'ibihe bimwereka ko mu gihe azakomeza ibyo bikorwa byo kurengera, tugomba kuzakora ibishoboka kugira ngo dutabara abaturage bari kwicwa, kandi nanone tubungabunga umutekano w'Uburusiya. Ibyo ntabwo yigeze abibona. Ikindi mvuga kandi gikomeye ku kintu gishobora gutuma uyu mwuka mubi urangira, nuko Zelensky agomba kumva ibitekerezo bya bamwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Ukraine, kuko bo bazi ukuri. We arishinga diplomasi n'ubutumwa ndetse n'amategeko, ava mu burengerazuba bw'isi akinjira mu butegetsi bwe bwa Kiev, akagira ngo nicyo gikenewe. Ntabwo ari cyo gikenewe, ariko abo duhura nabo ku rugamba, ku kibuga cy'imirwano, abo bashiranwa n'intwaro tukabotsaho umuriro, abo badafite ubushobozi bwo kwitambika igisirikare cyacu cy'Uburusiya, nibo bazi ukuri gushobora gutuma ibintu bisubira mu buryo. Ariko kubera ko yumva ko ari we generali wa mbere akaba n'uwa nyuma muri Ukraine, nibyo biduha natwe imbaraga yo gukomeza.